kuboneka ngo bane bagiye kumubona, apana banebwe. Haleluya. Imana yo mu ijuru iraje gukora ibidasanzwe muri uno mugoroba mu kinama. Imana yo mu ijuru turiko turavuga iriya mwarondeye, ijya Mana murondera, uzamubwira uti reka kunduka, janaje kurondera Imana, aguha umwanya wivugira. Amina. Amen. Reka ndabwira akantu gatoya. Igitabo cy'Imigani igice 8 umurongo wa 17 haravuga ngo itunga n'icubahiro biri muri iwanje, uyo n'Uhoraho. Haleluya. N'ubutunzi buramba bo n'ubugororotsi. Haleluya. Imbuto namye zirusha izahabu ubwiza. Imana ibagirire neza. Ndaje kukubwira kwironderera ubwiza mu Mana, kubona Imana. Niba ushaka kubona Imana rero, kubera ko tugiye kujyana n'umwanya, amasaha ariko arihuta, umubyeyi ari mu nzira, ndabibiri banga ndazi nahagetse. Aho wandika neza no kubwira hagetse. Ndazi hagetse. Haleluya. Haleluya. Umana kubwira ikintu, bwira mugenza ngo utagusumya gusenga ntakagutera ubwoba. Atabyakiriye umihoza utagusumya, uragomba guturisha ikanwa ryawe ukoresheje envelope. Umwanya ni gwawe. Haleluya. Ukabona iki gikorane kigira ngaha, ukavuga uti je naracarawe ntacyo nagikozemo, naho nyari umwanya uracariho. Haleluya. Haleluya. Ubutunzi nyabwo buva ku Mana. Haleluya. Imana nyiramahoro ibagirire neza. Ikinogo bakavuga ngo sati nuzoyigerako, ariko uyu munsi uyihagazemwo baravuze ngo ntabwo uzobona urubanza. Uyu munsi uhagazemwo umva nakubwije ukuri. Reka witwararike ibyo bakuvuzeko, iby'Imana ikugambako, iby'Imana yakuvuzeko nicyo gihambaye mu buzima bwawe. Sindiko nabumva ibyuzuye abari hari inyuma, ibyuzuye abari kwibarabara, ibyuzuye nagura gutamira Imana bukeruka hure.
utuma dukira, anayesababisha tubohoka, anayesababisha tufunguke, utuma twitegeza, anayesababisha tuwe utuma tubaho. anayesababisha Abamuzi reka tumuvuge nina. Tia mikono yako juu. Data nyagora kungoma. Baba, na vile hatuvioni ni wewe wabiremye, ni wewe uliviumba. Icatumye bibaho, kilichosababisha viwepo, ni kubera ko wagomvye ko bibaho, ni kwa sababu ulipendelea viwepo. Turagushimiye kuko wagomvye ko bibaho. Tunakushukuru maana ulipenda viwepo. Turagushimiye kuko wagomvye ko tubaho. Tunakushukuru maana ulipenda tuwepo. Turagushimiye kuko washimye ko bibaho. Tunakushukuru maana ulipendelea viwepo. Maana Mungu, isi ni yawe, ulimwengu huyu ni wako, Afrika ni yawe, Afrika ni yako, East Africa ni yawe, East Africa ni yako, Burundi ni ubwawe, Burundi ni yako, n'Abarundi na Warundi pia ni wako. Data nyagora kungoma, Mfalme uishie mahali kino gihugu katika nchi, washimye kwiyerekana kuri no tariki, ulipendelea kujionekanisha hii tarehe, reka bimenyekane, acha ijulikane yuko uko warurejo, ya kuwa jinsi ulivyokuwepo jana ndivyo ulivyo na ndivyo utaendelea kuwepo. Data nyagora kungoma, Bwana uishie mahali pa kuishi, kera warakiza, toka zamani uliponya, kera warabohoa, kakale ulifungua, niwachitse intege, haukukata unachari kwa kuni, ungali vile n'uyu vile, munsi turingana, na leo tuko twaje hapa, budukize, tumekuja udukirize igihugu, utuponye udukirize imiryango, utuponye kandi mafamilia, icyubahiro tena ushima kizokwamara icawe. itaendelea kuwa yako. Data Baba, izina ryawe ryubahwe. jina lako na Reka twese tuvuge amen. acha sote tuseme amena. Amashimwe cyane ku Mana. Makofi mengi zaidi kwa Mungu. Abafise ibibanza barashobora kwicara. Wenye wako na mahali ya kuketi wanaweza wakaketi. Thank you Jesus. Reka Urakoze bagarure Yesu. gatwana. Ayo mashina ya Kristo, Ayo makofi ni ya Kristo. urashobora gukoma amashyi cyane nimba uri muri kino kibanza. Unaweza ukapiga makofi mengi zaidi kama uko mahali hapa. Hariyo abarwayi Kuna wagonjwa bamaze gusengerwa, wameshamaliza kuombewa. hariyo n'abandi bagiye gusengerwa, Kuna hata wengine wanaenda ombewa. ariko icyo ngomba mvuge, Lakini chenye nataka hariyo niseme, umwami yakijije abambere, kuna mfalme aliponya kandi uwo wagonjwa. mwami niwe aza gukiza n'abandi. Tena huyo mfalme ndio ataponya na Uwo wengine. mwami ni Yesu. Nimba umwizera avuga cyane Yesu. Huyo mfalme ni Yesu. Kama unamwamini sema sana Yesu. Shengero ryiza Kanisa lizuri vyo tumaririki inaweza nasikuwa na thamani ipi? Tunapoteza ubugingo budashira. maisha ya milele. Nagomba nigishe iminota mike Ninataka nifundishe katika muda kugira mchache, ngo ibitangaza biriko birakoreka ili miujiza ambayo yuko inatendeka nibigiye gukoreka na ambayo inaenda kutendeka bigire insiguro. vikuwe na tafsiri. Uyu munsi Siku ya leo ni igikorane gihambaye cyane, ni mkutano mkubwa zaidi, apana kubera Joshua, hapana kwa ajili ya kubera Joshua, ko Yesu Kristo ahambaye kwa yahise ajili mukakira. Yesu mwenye nguvu amependelea kuwepo. Nitwasubiza umutima kuri Yesu, Tukirudisha mioyo kwa Yesu, ibirenze ibi birakoreka. ya zaidi ya hayo yakatendeka. Nagomba mwakire rino jambo, Ninataka mpokea hili neno, hama muza kuritahana mu kanya kari imbere, alafu mtenda nayo nyumbani kwa muda wa mbeleni, kuko mu kanya gato maana katika muda wa mchana Imana igomba gukora ibirengeye ivyo twiyumvira, ivyo twabonye, ivyo twigeze kumva. Mungu anaenda kutenda zaidi ya venye tunafikiria, venye tulionaga na venye tuliwahi kuona. Tugomba dusangire ijambo rivuga ngo ubwo bugingo. Tunataka tusalie neno inasema huyo uhai. Vuga cyane ubwo bugingo. Sema sana huyo uhai. Shira ikiganza cy'iburyo hejuru uvuge ngo ubwo bugingo. Tia mkono wa kulia juu useme huyo Dusa uzima. ikiganza cy'ibubamfu uvuge ngo ubwo bugingo. Pandisha mkono wa kushoto useme huyo uzima. Ijambo ry'Imana Ni neno la mu Mungu gitabo cya mbere cya Yohana
katika kitabu cha kwanza cha Yohana sura ya 5 mstari wake wa 10 neno la Mungu linasema yeye aliye naye mwana wenye wako na mwana ndio wanao huyo uzima, wenye hawana mwana hawana huyo uzima. Ninataka unisikilize vema, wenye wako na mwana ndio wenye wako na huyo uzima, wenye hawana mwana hawana huyo uzima. Tuseme kidogo kwa huyo uzima, maana wote wanaishi. Wenye wako na mwana wanatembea tembea, na wale hawana mwana wanatembea tembea, lakini wanasema wenye wako na mwana kuna kingine wanacho, wapo na huyo uzima. Sema sana huyo uzima. Leo tunakuja kuonekanisha huyo uzima. Utarudi mkatia uonekanisha huyo uzima. Ukashika ndege uonekanisha huyo uzima. Utafanya biashara unaonekanisha huyo uzima. Cha kwanza wanasema wanaye mwana huyo uzima, wenye hawana mwana hawana huyo uzima. Inamaanisha sio kuishi kikawaida. Watu wote wanaishi, lakini kuna wanaishi wapo na huyo uzima, na wengine wanaishi hawana huyo uzima. Alafu wanasema huyo uzima ili uwe nao ni ili mpaka uwe na mwana, mpaka uwe na mwanae. Hapa kuna kitu kikubwa tunataka tutatue. Mambo mawili. Cha kwanza, wanayekutaniwa hawana huyo uzima, ili wapewe nafasi ya kupata huyo uzima, na wenye wanakutaniwa wana huyo uzima, lakini hawaishi huyo uzima. Huyo uzima sasa ni tofauti na kuishi kisi watu wote wanavyoishi. Hiyo kuishi kwa watu wote, Wabuddha wanaishi, Waislamu wanaishi, Waate wanaishi, wasiomba wanaishi, wasinifu wanaishi, lakini wanaye wao uzima. Huyo uzima sema sana huyo uzima, sema tena huyo uzima. Wapagani na huyo muda wanaishi, na wenye kwenda kwa wanaenda, maana wanaishi, lakini sisi wenye tuna mwana tuna huyo uzima. Tutafsiri sasa huyo uzima. Cha kwanza, huyo uzima ni uzima wa hawishi, ni uzima wa milele, ni uzima hawishi. Sema sana huyo uzima. Simama useme huyo uzima. Ni uzima hauishi. Katika kitabu cha Yohana sura yake ya 10 kuna habari inashangaza. Lazaro ataishi. Marita arabwiye Yesu. Marita akamwambia najua Noa ataishi nyakati za mwisho. Yesu aramubwiye kubera ikiherezo. Yesu anamwambia kwa nini mwisho? Igihe cy'iherezo gitewe nzoza. Nyakati za mwisho mimi nitakuja. Kandi namaze gushika. Tena tayari nimefika. Akamwambia ni chewe. Akamwambia ni chewe. Ukuzuka. Ufufuo. N'ubugingo. Na uzima. Acha aramubwira ngo akamwambia naho yopfa aronge
benshi banse gukoma amashi kuko niliona wengi wanakata piga makofi maana barizera ko bazumva anayeniambia ndugu ntazokwigera hatopimaga kufa. mukurikire nga Fuateni hapa, mukurikire nga fuateni hapa. Jesus Yesu mutatahuye kama hampaelewi biraza kungora ukuntu nobandanya bigisha vitanisumbua jinsi ya kuendelea kufundisha. unyizera Anayeniamini akiriho kama yupo hapa ntazokwigera apfa hatopimaga kufa. ama atarabwira Marita Alafu akamwambia uravyizera ivyo unaviamini hivyo. ibindi vyose yari yavyizeye Yengine yote alikuwa anamuuliza unyizera anayeniamini akiri muzima akiwa hai ntazokwigera apfa hatopimaga kufa. aramubajije Anamuuliza uravyizera ivyo unaamini hayo? Gitira muriko murakoma amashi muko mnapiga makofi, ariko message ihagaze ngaho lakini message inasimama hapo. unyizera Anayeniamini akiriho akiwa hai ahoyo katika Yesu yavuze ngo Yesu amesema unyizera naho yopfa arasubira kuba anaongeza kuishi. acavuga icya kabiri Akasema kandi uriho tena aliye hai ntazokwigera apfa hatopimaga acamubwira ngo urizera ivyo akamuuliza unaamini? Marita ati egome akasema ndio, ndizera yuko uri Kristo ya kuwa uko ategerezwa kuza mwisi anapaswa kuja sico yaramubajije yamubajije ngo uwizera akiriho ntazokwigera apfa acamubaza urizera ivyo akamuuliza unaamini hayo? bwira mugenzi wawe urizera ivyo Ambia aliye kando yako unaamini hayo? ubaze kandi urizera ivyo Muulize tena unaamini hayo? vyari bigoye Ilikuwa ngumu, nico gituma Yesu yamubajije na ndiye maana Yesu urizera ivyo unaamini hayo? nivyoroshe Sio rahisi, si kibazo bihutira kuvuga ego sio swali wanaharakati Ichambere chari iki. cha kwanza ilikuwa urizera unaamini naho yopfa hata akifa arasubira kubaho anarudi kuishi. icya kabiri ni Cha pili ni unyizera ariho naho azokwigera apfa hatopimaga kufa. acamubaza urizera ivyo Anauliza unaamini hayo? haragoye shengero haragoye Kanisa ni pagumu. shengero haragoye Kanisa ni pagumu. bakozi b'Imana haragoye Watumishi wa Mungu ni pagumu. Marita acaragenda agenda kuzana Maria akaenda kumleta Maria. ntiyari bwaheze kwishura ikibazo Alikuwa hajamaliza kujibu swali, agiye kuvuga ubutumwa anaenda kuhubiri. acabwira Maria Akaambia Maria, umwami aragukeneye mfalme anakuhitaji. Ego. Ndio, ariko hari ikibazo atishuye lakini kuna swali ya kujibu. Maria araza Maria akaja ahura na Yesu akakutana na aramubwira Yesu, Jesus akamwambia iyo Yesu, bari kuba ngaho ungekuwa ntiyari kuba hapa, yapfuye angekuwa hakuna. Yesu agira ikigumbagumba Yesu akawa na hisia. Yesu aranarira Yesu akalia. iyo muri kumwe Yesu yararize Ambia aliye kando yako Yesu sinibaza ko yarize kubera Lazaro sidhani kama aliliaga kwa ajili ya Lazaro. yaririye ishengero Amelilia kanisa, kuko zizokwihuta kuvuga ubutumwa maana litarakia kwenda ariko kuhubiri, nitizera ko ufise umwana ntazokwigera apfa lakini haliamini kama anayemwona hatopimaga kufa. n'ubu ari umuntu ariko aravuga prophet Na hivi kuna mtu yuko anasema ivyo nabii, urabwira abantu n'ibiki venye unaambia watu ni abantu bose bazopfa watu wote watakufa. gumana ukwizera kwawe Baki na imani yako, si ngombwa ko abantu bose bapfa si lazima watu turiko wote turavuga ijambo ry'Imana tuko tunasema rivuze ngo linasema uwizera akiriho anayeamini ntazokwigera apfa hatopimaga ni kufa. bamwe bameza ko Bibiliya ari ukuri bashyira Bibiliya hejuru gutya Ni wanani wanakubalisha kama Biblia ni ya kweli? Watia abize ko Biblia. Bibiliya ari ukuri bashyira Bibiliya hejuru gutya Wanaoamini kama Biblia ni ya kweli watia Biblia juu. Yesu arize Yesu analia. baravuga
yo wakasema yo yaramukundaga alikuwa anampenda. hama Kisha Yesu ageze kumva Yesu alipofika kukaburi aravuga kurakwibuye akasema